Pardon. Talkshow on 6 schedule to the Constitution of India, part 473. Ang deng lang pini labang so ang deng lang pini dito papon tungka chinghong APSLC president akhai sarjai gathang alang yai sitas alang masini labang so talkshow long papon no kado sige chingsi pini labang so lang ang tungka chingwai ponji kecethan cimu ponji bangke Vgr lapen ex autonomous walang putak si pini singwai ponji sila solam putak pini klarga pen sar itu makan ethan wanpo lapen nantum la talkshow lang mun antame nang adul tame tabang so Vgr lang putak lapen la ex autonomous walang autonomous district walang asi ke chengsi ni lisapan karju ponje mangkela hello je Vgr eviction dia kan high power committee seng nangkok ke kopi apotlo lapen karbian long penangara bin da election claim lo dudu koloni langkai jam apenda rong pangthir lamding road rong pangthir long ke eviction ke wala da ke all political party phanta hang he apen all social organization phanta hang he apen high power committee ta seng se they no to be possible all political party phanta hang de lo all social organization phanta hang de lo then high power committee seng nang kok seng nang ji kopi aphan masara puda kopi apa sih puda nang kok lo ke pudang nangkok pu ke ili tung ke nangkok pu pe how tu sing nang kok lo council tung sin nangkok pu ison bang ke council ke non ka jakong avelo pu ke peklan la ile council ke autonomous kalilo la pot ajakong avelo la si la council apart intang chop a high power committee sinanggit pula alam pedam mange abino mala schedule ating le pula te autonomous council do tangkok ke aru high power ta kikte kaselam na yak kam mele ke constitution si la constitution pula te ili tunge schedule hele constitution la schedule la long council apan long le apu thak ke long le phelang apu thak ke jakong pi et khang jang la abinong ke schedule ke bi la pen autonomous district la pen autonomous council ka selam at eta la long le tribal atom fan ke rai pg aphan si la so autonomous council ta bi la la pen autonomous council aphan nang tung long le phelang aronta selam not pusi angdeng piket thom long pu et le angdeng piket thom schedule angdeng piket thom alada pu et le amar la so long le aron non anda selam le det le non anda selam le det lo la pen apram ben karbiatum la pen inglong arada tum amit hang along le phelang aron abang ke la ke pharokrisir kebra pokebra de thom ningkan ja hong po chiklu inkoi raisiar ni la chicken cell at la dan council atu chicken cell at lo ang non ke Assam Land Revenue Regulation 1886 si endon lo la ta ki endon ta la ta Assam government si kapi enbor I po ba amikhan le council jomle ki endon kali non ilitu alang litum polo high power committee laga thek lor alang litum council ke non ke high power kalilo kachikrom chepik lang dak alang litum high power kalilo athema alang litum ajakong anke Assam government punches surrender la position ke high power kalidem autonomous kolam the avidet lo ke di autonomous kolam the avidet lo autonomous kolam the penapot si karbi anglong adet kikim karbi anglong ba karbi adet la karbi adet pugali tribal tu madet tribal areas ko adet kikim la ke karbi adet chot kali
tribal tum adet ku pikim la autonomous palam tipansi akhema autonomous pulote lake lole silam nang ji ansita jat sita la PGR pedunang ma pavenang ma PGR ki mi silam tunai ma aban pernah lama ke do lahir ke claim ji anta la tum ame thang ya kong dulu la sinon kau high power committee ke claim ya apot ke alolong ta toktik Assam Land Revenue Regulation 1886 along ta eviction lo te high power committee silam nangji puta hadak toktik Toktian de high power kaselam jita aja ko mabe abinong ke a council tum da akam mabe la lo hekke pula lo hekke pasi non tham be silam tabarela hal da ke high power committee silam nangi pupe low power committee sita silam nangi puta pupe hadake puelo ame thanga tum la claim nang ko executive committee do ko lo ke jong hele claim ji chingwai yu pasa executive committee long no chingwai nang po ako executive committee ave pande la ta do di pande nangli natum la session do kok non special session handed non Allah high power Allah ali special session hai council hai special session handed non hadak le chingwai dut non ante jong si alang litum amethang CMEM det ke high hello pula tante alang litung chingwai dut non अब कोपियो को सी काउंसिल की भी लो लाइव वेचिंग हुआ ये फल से काउंसिल की भी लो गए कोपियो को सी एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी लो एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी ये लाइव वेचिंग हुआ ये फल से एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी लो गए लाके थांग का लीलो अलाम मंगे नॉन काउंसिल आजा को मबे लापेन हाला मुना चौहान अपन का फेरेल मुना चौहान सी हाय मुना चौहान अपन ला तुलीराम रोहा के हाय का फेरेल ला सी नॉन के high power committee pen pete muna chohan panta thanga chubi hai hello hala high power committee along command ne nia munit bidun po la pula rakom ke ok dai son chu en po la po rakom lo chuma tha la si la ke kimi sa akame kalilu lage council aja kong ga we ke chupe klang lage tham pata li la ke ilitum ke chia so tom phan Bihar pen ke wang atom phan la pen ke ala West Bengal, Bangladesh pen ke wang tu man ka pheri la ba thang pata li asolam ko dar CM di kudosa la bangsut PGR long ke alang gini je do lang di media thing lo sigini je da PGR long ke Nepali do Karbi do Bengali do la pen Dimasa do Bihari do sipul ande da ke tribal atum hansi paragraph 20 ke panong pilo ke di tribal atum la inglong masuk tumas ke panong pilo ke di ke panong pilo te la ke hala tum ham ke la ke eviction la chalo ka bi tu e kuna la ke jeta mila amina de lo ke da ke inglong so de lo ke te 62 ke la ke lo te people la lang li la bang so la ninje dat ke te la akapre ke tum da do polo te 62 la tenge paragraph 20 paragraph 1 paragraph 20 tenge alang litu kapret ta do po chini lor lo te alang le ke plung na po kente no ke plung na po la ke plung ya pan si alang le pan CM ke bat lo kente don ma lang le son se dingit wrong no nge do tang do apot flu hai he put wrong put la po ke 62 CM ke man bom ya kam da we det lo sa apa was ya le apa war we lang le pen not ni lang fana ka dithuji la ta eviction alam hai la ta itum ka ding lo 6 delivery lo da railway department pen ke railway lane long eviction ye fan notice ye lo sita ka ding lo autonomous council tum hala da Bihar pen ke ba ke cheso la pen ha Bangladesh pen ke ba ke cheso tarang tum ha upitong putong alam thani eviction sita lo bang salam putong na oi la ta le lo ta hala Murigaon lo Murigaon district aglo long ke railway line di tu mai bang party eviction lo oh hello Murigaon ke anta Murigaon district autonomous power ta ave hello ave di stama eviction lo hala ta la
Assam ALRR pensiga eviction lo halata. Oh, high power committee seng. High power committee ta seng sia lagi. Aben aja autonomous power ta ave hada bangke. Abi itu dah bang ini eviction deh. Claim that law thing. ALRR Assam Land Revenue Regulation pensiga claim lo. Sudah pilih dah karbiang lo mangke. Amena constitution lo kok kerja dah pilih eviction claim aja. Hai he. Aphe mangke autonomous ko bang. Aja kong TO posisi pubo. Alam itu meja kong ke kegela karbiatum fan transfer ta pare la pen police pa pen ne pare la henno alam itu meja kong do ke muna chohan fan hai he kapere res ye fan ke karena high power ke lang tu malet ke lale kala high power lang tu malet ke la pen non ni linami fan ka biji la bangso PGR eviction dia i bolang tu lamcha ke cipi ke ciklo jam pli padel Ciklojan pripar apita eviction dia pan mange election apran pulo alang itu law and order pen force avidat pulo. Stam non election juga lo. Ke non ke force ta dolo gente. Dolo. Jom selang itu BJP kacari atum jong si dar dispur dipu hat dia cedon thorlo. Uselang tu pulo mati. Triple engine bukan mati. Triple engine berarti pulo force nanti dulu net gente. Triple engine pula te alang li bisar alang li te isia engine lo. Ante hala Assam government te isia engine lo kan tadi. Ante hala tumpe pula nangra bonne te engine ang mong che san tu seroi tu rom tu lo mama te ladak engine pan ke hala tungnya engine pu mata te det lo ma. Ande hisap lakha pon pe det lo ma. Lalu alam ke triple engine ta kali te lo hala di spur ke dua engine Lepen Delhi ke dua engine ke dah pan ke engine kita lakha pon pedet lo. Si pilih lah bang aku kapek ang dengan sunan sa. Si cetan ling kita la high power committee ke diji pugai cuta arboretum long dah kopia ciklo lo ne meeting dah duet lo ti la election of rang he. February 20 sa. Hala ta bahari high power lo ke hala ta. Hala lo ke high power. Ke do nang nial meeting he hala ta. Do account da we seta do debt over di hanata ye eviction nang vegji pusi puet lo la penalang litum ta eviction po pusi puet lo non ke ako eviction nai mana nema kacing kichu nai akam ka velo a lo si ke tok tang am parle non jong hele na high power le nang selam ta hala a lo lo ke tok kopi ma hala teng si claim nai ke kapre claim dai ka low hello high power lo. Low se high power lo. Lapian high power ka velo ki. Lapian high power section 18 long si rule 18 section kali. Rule 18 long si pu lagay notice tapi yang ni pu la tumhan ek eviction ye puamat eviction det nang i pu si pu le ada. Forthwith pu si ada. Forthwith pu si pu lo. Ke non ni nang ka bichi bang itu chulang sa. Je non ili to fancy lam ka pachubai thap ta ho laso ex autonomous porque la que MP afan ke ex autonomous porque kene velo MP vale que tokali lagi je Karbian long ke autonomous district pusi tumhan ha parliament ta kikla di itu hana ke chini ke autonomous district ke Assam angom konal lo tang ke Karbian lo lapen di mahaso Stam non bang hala bang so autonomous district pa pride tip si ini bang ke ST parliamentary constituency wan delo ke la bang ke la ke ili tuma fasi ke tham tapu kasi la bang so a law alam bang le ta kan klada kan ni liget han bom lagi han lo autonomous amethang pen kacari alam thege laso amethang pen kacari alongri puhelo det asoki kim alam thelo la la so alam thelo det asoki kim alam thelo ange lage autonomous pulo ande da autonomous puhala so alam thejong se avidet det asoga avidet lo kalam lo la hello det asoki kim alam thelo kante amen se pride det lo ke amen de avidet lo ngenong det asoga lidet lo ngenon ke karbiang long ke Karbiang long mantulo ne
menan ta non ke lat phak po non ating non ke chini ating ke ange non ni ilitung ka pheri da ma bang la hello autonomous amang autonomous a council ta ve autonomous a district yung se ave te a council ta ke du ya kam ve de lo mati em ta du ya kam em ta ve lo cm ta ve lo ai secretariat ta ve de po काम दा दांगे क्लेम ये लिलो long ले काम ना में long ले पत्ता काम ना में कॉन्ट्रैक्ट का काम ना में एग्रीकल्चर का काम ना में दांगे क्लेम नहीं है लिटे लो हर दिसपुर मिनिस्टर तुम लोग सी दाम ना HAD मिनिस्टर लोग गाली के दाम नहीं था हला डिपार्टमेंट कोपिया डिपार्टमेंट और मिनिस्टर में हला दाक सी दाम ना को लद्दाख Land and Revenue polite adak Land and Revenue Minister long lo ke dam nang po PWD account polite adak PWD Minister long si ke dam nang po Hill Area Minister bu account da with that po account jong se ave to velo lage Hill Area Minister da velo la sinon ta Hill Area Minister puta Hill to bhange pichu the that piti lo ke non mata non hills bhanu ke pije that no non itung ka kachini dam nahi bang la hello non autonomous council autonomous hills autonomous district ka vedet lo po autonomous council ka vedet po and then non ke doji ke district council na la doji autonomous district council gali district council na ke doji la pen ke regional council doji lada autonomous regional council kali regional council pana ठीक है दोजी लापेन के village council village council का village committee बा village council dalata autonomous village council bangkeli lo village council jong si do ponon ke an ke Ladakh election da pape do kok ta the hala Assam non panchayat election ke do po mati hala solong pape do dun kok ta the da bange panchayat pupedet ko da bangi puji ke jila porishad puda pupelo da bange district council pusi pujak po alam the bange इंग्रजी lo jila ke district lo council ke porishad lo district council election lo ji ni arong nang nienda la district council election ke ha हमरें ता दो ये कपड़े का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हदाकता निगारों नंग नीलो लगे कच्चे होक नंग ये लाम का लीलो लाबंगे अथिमा ऑटोनोमस का लीलो लाबंगे पंचायत लो लाबंगे la po na pang dai dun vok ko na si kapang dai vok hi puta hala 125th amendment constitution amendment hala da si ke tok dolo panchayat pen 6 schedule ke paching bar chit pu pusi pu paching bar et par pusi pu इंग्रजी pen je et par mane paching bar chit pu no mat ke village council ke ko panchayat ke da ka poro la pen autonomous council ke pang ha di kam tui di ha state adung lekke la pang mate di hala anda ante no bangke hala autonomous district autonomous council bang nang suntuk po nang suntuk si da panchayat along lo na chingbar don po na po ya la le panchayat le kar usually hala autonomous district bang sinang sunji da panchayat along we district council along hala autonomous district council upon non district council long nang suntuk po la da bang thanga ja kong da ve lo da ma ke do nei sita da ke hon ke ron hum pipe culvert ke ron footpath ka selam la pen ke musuri ke ron ke do ilang goka ke ron do ilang phakaso ke ron do ilang blanket ke ron lai do ilang la hen do ke do ji an par ke contract ake thi ta ho son to war selam ye black top nahi ta ho wai hoi ka ve lo lage ilek tractor ke ron puta ve lo tractor ta bang hada pensia dispur pensi nang ron ji da ke tractor ra choron dun da ke ron je phane people lo la da ke amuni phanda kang wai ye phanda people lo bang hada pensi nang wai ji non ta la si itu autonomous council ka pavia potsi hala
Direct Recruitment Act puga selam lo ke. Direct Recruitment Act halada ka selam along laso a Direct Recruitment Act ke Assam adang isida aja kong dulu usi hadak tok de. Abinong ke Assam adang isida aja kong dulu seta 6 schedule a area along ri arlo ke aja kong abik wadak tok na iya pon seta lo dak tok te de aman non ke tok te de ama itum pion sukidar junior assistant pinini kang vai account ta aja kong obede lo da aja kong obede master kang vai aja kong ta da obede lo teacher kang vai aja kong ta non hard discourse in vai de lo bang ala tu a commission ka break bang state commission hadak tu hala tum si in vai de lo da ke li tu ma council ke thang aja kong obede lo la si la son si la ta isi apart autonomous power aja kong ke pon lo la ta apa isilam nang ka bisa kami kan je iha tumpolo la itu mana kang nek choi do ha kedam tang 2019 long 3 autonomous district si number dolo autonomous district SP parliamentary constituency pulo ke non 2024 long ke diphu pulo diphu ke la 100 dina ko beke kar bienglong ko le kan de kasi non dinami kanang ka ji pu bangkel hen lo je labangso autonomous ujong award jong si avelo pulotan ke 60 da avelo mili nang kita bene avelo lage mane autonomous ke do iga 60 pose autonomous ke do gente lapen hala autonomous ave pen jong si apo 60 kavelo putan de to autonomous ke talong lelo long lelo autonomous te ro vedete autonomous ki koi 60 lo vedete te autonomous te talong lelo ona ka si pa jami hada si ka kala hada ke tok do ko 60 ang ding pi in koi ateng ben si autonomous te par jap ji po hada ke tok do sida nora bangke ilitung fancy lam ka pachobai aper natung ka thamtap mislead pulok si tumhan pulok aper la mislead ki po tumhan lang ke explosion thom jail beng ji po anta alangli siap tuliram hang meeting long sitting jail lo apen council foundation day ari sila bang solang sitting jail la tela pulutan te raratum han kupine threatening si dolo masamangli labang solam eno so threatening ke lage ani siheta pulo lage 198 section buzi pule ha one go 197 section pulo section 197 ala starting nansi ne people lada bang ge lage nili tum ningi erlo lage ave lage lada 197 mati di 197 ke lage imputations assertions prejudicial to national integration tosi puya lage CMEM chief minister Tompan pulote puleda puali lage India adet kapi phuk alam tok det ninje det lote pu lage RFG pula to de non dagle do chot kalilo aprang IPC hota section 153 along si dolo lage lapen ilito a case na ilito ke phuk ke la no lom itu DPCC dum ke for case andala 153 197 ke do ablo lage salam ngedi ngal kalang la sila kinebji pu ke lage hala kinebji ve ka to ma phange 198 long sidu 198 along section 198 long sidu public servant disobeying law with intent to cause injury to any person injury intent to cause injury pulotante komanne aphan ne ponche kamat hana ne beng dam thot amat alang liphan papi utha pare ne APSLC tum sinang toy utha upo upe de nang bengi upo lai hu ke la ke injury la ke di la son ke claim atu la pen public servant today public servant pulote la ke CM talu kalang no chief minister talo MLA MP talo CMEM MSC atum anta
DCSP atum anta lagi public servant. Angge public servant atum si son akahi no claim pulo tante alang litum han nep nangji puja pu. Nep si ningkan isi jail bank nangi puja kato. Lapen fine tapi nangi. Ini tu orang yang public servant tu kita Oh, ini tu manggali, ini tu nangli neli, ini tu public servant kali. Aphan neli talo, non kali. General ke? Non general neli ke. Lasi non APHL siapa orang itu tu aja public servant kali. Anje 198 pen ka arrest meke ini tu APHL siapa orang itu tu mangen na arrest nu. Ben kumane opposition party le dolang tahala tum panda arrest no ka arrest meji ke government along kami claim dom pan CM pan minister pan MLA MP SP DC MSC EM atuma pan ke la ke arrest melo ben jail ka ben melo lada ke tok duk lagi na pen lo la so aja kong gitu po Penap Julai si lo kedi, penap lo la so aja kong gitu po. Sila bang solam sila tum cini nanggi pen ex autonomous alam. Non isilam lo munitum polo karabia pranta isilam kedam tama pen di forum pudet proje lang pi dihangia beng aveda termat asam ramin pondelo hata ex usiku pogete. Kalang kata ini tum kinilo matiti. Non tadi tum dah son ang deng sinang lelo cek karbiang long ke autonomous district kadilo lake general district Simanpu. General district pelotang dedake paragraf 20 dakam velo paragraf 2 sa paragraf 7 dakam velo 6 itu dakam velo hala ponchait da ponchait ek long ateng bubo lo ke selam ni hala soteng silo selam po asin non bang ke nami han kijut silam nami ral han ke khan nang ki paklani bang ke lo je non la bang so a Vgr amendment kopi Eposi Eviction hema ke lake haladak kopi long ke do akici aso tumhan penda utor bilo kici aso tumhan bang RSS bonggo sena tum ke para to ya pot selang kon eviction sedet na sini nida lamang solam nang kalang lo hala RSS bonggo sena tum lapen Bihar pen ke wang alang litu hala date RSS ad ulo alang litum si la election na kapehai le matidi kala amasi alang litum aphan ke eviction hai hedet lai alang kihek alang mangerat tum ka chini nang ilana na pen alang litum han pe hai bok te la ke chia tum han de eviction hai helu la tu ke asinon da klema hedel hai helu si ya hai he chot kali a det ta chi pivir det an si ta di la tu ke si kroi dun det pola tu ma ke asinon we bang ke patiko ke lo idut silam bang lirada fan nale to bang so akine bang ke lang nang ye fan bang ke dili pachini bang ke la hello je non la bang so a Vgr amendment CM tuliram rong hang fan bang RSS la pen bongo sena to distrib pincong injal alang li fansi hala ki ches male ke fer kale alang li fansi ke fer flu alang la kali masa alang li tum fan ter hap ter hit lo la gue ter hit the job se pinian inte eviction a hedel la se rat tum ta chin nang di je o ki jut selam nang chukok kone sa fan arjunan kokko labang so Vgr jos eviction nang ji pelutang te regional political nang begji bola nang li la tu ke hok lo la ke chupe na ni ye ver lo athema ke che tum ke la national party tum han si risi mason ke en la inglong arat tum han ka pivir ya phat la si la national party long kachini ne penajok national party long ki dun akar bi ba tribe atum anta hala bongo sena RSS atum hansi rabdun thurong ditile election pape hai po hala tu kape hai kang tung amunit panji pape hai po ai la son hello
hala kecil tu man ke rap dun ceplang det amat ke rap dun lo hala tu kaja kong nan thithung ong lo mo phige la non ke rap dun tum phanta dong thu sik po mo phige tama sa ini bangga porta dolo la sinon pinang le bangge itu masar han bangso tok solo apornang sipidun apornang sipidun alamang ke elang kona churo la penini rara han isige chiningi bangke la bangso Vgr fan Jones Eviction paklaim ji pulotang te national political party tumre la ke claim nun la ke future putak itu song sita la bangso Vgr ke national political party tumke la ke claim klelu itu kita tang aporda itu ci song lo stabang long tuhan arikok cekamat ala high command pu hala bangso high command atau arikok ceka joksi ala untuk election tak claim haidalo Jones election claim itu tang te regional political party itu pantang te tang te karbiang lo la Vgr chat kalilang hala so men kan khanjia phananta la regional political kamaja konganji national political aja kong do pike la Vgr chat kalilo electoral atadulang la pen hala trading license ta ho land patta ta ho la pen dopinga la haya sai ke claim ji pulotang te regional political party bang is intang kring nang ji itu ala bangso intang kring la pulotang te election apor sil itu ci somnu nang ji election apor election ci somnu la dari election na pudun intung la punasha la national party apan ke kroy dun pena job kai kita national party long ki dun ver pena job la national party tu adivasi tu pan ke lem det khanyang le asam long lem det asam long adivasi tu ke ong sumali la tu lak poket bagdor ko mamuni ke la tu jong si amethang party do posante alang itu si chief minister da mananji di kala mang hai kala sa adivasi tu si chief minister da manji alang itu yang si amethang party do la pe amethang party bhansi alang itu chekroi dun posante alang itu si assam chief minister da manji seta non ke alang itu la adivasi tu national Congress BJP la tumlong dun ngare titi la pena jo alang itu pan la Congress BJP itu si lem ngare lo la tu man ke amat arisim and that lo la tu pan dong sit de lo hala amithang ke chipi hai kia pan amithang chief minister hala ke chia tu amithang ajakong chipi lo ra chief minister ke manra adivasi tu ke dong sit dia bansi adivasi tu jakong si enturong rabon turong adivasi tu rabon turong non itu na sama non karbi tu talap national party nahi ha Delhi the national party loke that state the national party ke itu na karbi no the national party nahi the national party si 72 years lo da kashari kalang le kallo sa step pilo iklam se kende ningkan proxy ke rahini lo national party itu nda kacari stepinian na thang iklam dekte ni ada ko ASDC hut bote kali regional party la se regional party se hada ka CPML dun ko lo ludun chok national party lo kende bobosena ludun chok hada ludun chok lo alang to national party atau mo bang ludun chok lo ludun chok pen tini yang thang iklam dekte dalo nan paje bohong hur de ma ane regional political party ana fana bang samri yen so tu mi ningjang ye ni yen so wali ning tu jang je tu mi atema ni lita SDC pan ke do ke ningarong pig lo ni lima ta la sinon SDC tu la son man dat la kivita la ta la bongosena tu si la bosi la ning so dong he la ta na si lo lam chini nangji lo lam ke la ke tok bo ke lo autonomous jong sa award jong sa repote la bang solo ka velu ko ke la ke rata chini lo ke section long ta IPC long pilo hadata 153 pusi bang to bok choji kalimasa non data itu ta autonomous jong award jong sa velu ko tande idam autonomous kalilo hala dake nang autonomous atak award abe prote kuna lo ke tok do pusi bang na su ko ke
Karbian lo pernah otonomas itu aku nang kan itu aku. Oke. Garo Hills ke Karjutan lo. Ini ada di siapa bang? Bongo sena muni ada di siapa bang? Mukherjee pun ada pilihnya IAS officer. Kona lo ke top itu. Tribal tu masih vote joklong Georgie. Tribal tu masih election tur joklong ji pun nado sixty lo ke top itu. Amara Garo tu masih takon tekse ke thagun thek thek idet ke six schedule ke reservation law ka lila ke constitution lage po hala da ke tokelo sa pu dunia pole lage nitum si lage jata claim po allo ta nitu garo tum si claim po da ke pu tha se thagun ai pole thagun thek thek la ha so ningkan ke ba krang la ke plan Ma ala otonomas sabeda. Aman non ta bang amuni si plan truk ya dak ta Kalam san. Lalu ratum ke Cina ini, jadi tuh IPSL sih tuh ke Aron alam di Tanji, Ahok alam di Tanji, BJP long gitu akan di tuh soalnya rat kan kepada coba dam, tapi rat akan Ahok alam di Tanam, tuh klip, nah tuh manggil abang so ke klip lok sih, nang itu jakong si palong ini, dah sini tuh masar ke kait Aron alam Cina ini, Aron alam kan nang tegluk lutan ke, munir tuh itu manang kredit tuji, hak kijut ke Aron long silang itu. Kalau section lo, kalau so paragraph lo, kalau so artikel lo kita halas silang ji. Nasi lahai apa coba alam dia, lah non kacari bom council tentang klaim thap terdenang po. Nasi lah bangso klaim thap terdenang tentang klaim langsung ahok alam ke klaim ang tonang po. Nasi pinang dia tokso ke, cuma saat pandang anak orang pinun tega pot, irang ni pandang coro lo, nasi pinang dia tokso ke nitum lansi revik check lo. Pardon.